Епизода 70, јубилејно од Некџен подкаст. Моето име е Георги Докузов. Оваа прилика сакам да искористам да кажам фала на секој еден од вас што има изгледано барем една од овие изминати 70 епизоди. Во најавата за оваа 70 епизода најавив дека имаме специјален гостин од Србија. Станува збор за човек кој има учествувано во обука на преку 200 компании од регионот и 50.000 поединци. Може би препознавте веќе по најавата, станува збор за Дарко Мирковиќ, да не сгрешам Митровиќ, како пред малце, Дарко Митровиќ. Мирковиќ, Дарко, здраво, фала ти што ја прифати оваа покана за гостување. Вечер имаш твое предавање на работодавач на годината, организирано од Вработување МК, и голема благодарност за Вработување МК што не спои, и уште поголема благодарност за тебе што ја прифати поканата и што си денес мој гостин. Честа е моја. Hvala na pozivu, trudim se uvijek da doprinesem koliko mogu. Сега, голем дел од твојата приказна, запознаени се поголем дел од луѓето што ги следат овој тип на подкасти, што се занимаваат за продажба, мотивација, така што може само краток осврт некој за тебе, или како ти се представуваш, например, некој кога ќе те праша да се представиш? Kako su išle faze moje karijere, tako se menjalo moje predstavljanje. Ranije su mi mnogo bile važne uloge, na primjer biznis mentor, preduzetnik, trener poslovnih veština, motivacioni govornik i tako dalje. Danas sebe doživljavam kao most između onoga što ljudi misle da jesu i onoga što stvarno mogu biti. Jer ljudi imaju mnogo više potencijala od potencijala koga su uopšte svesni. Razvili su neke koncepte razmišljanja, ti koncepti razmišljanja ih vode kroz život, ali kada se nekako vrate sebi, kada otkriju kako su njihovi koncepti razmišljanja nastali, kako su nastale sa tim razmišljanjima i blokade, kada krenu da rade na sebi, onda otkriju mnogo više potencijala i stignu mnogo dalje. Ja se trudim da tu bude most na tom putu. Так. Кога престана да те интересира титули, како што спомна, да се класифицираш спрема некоја титула, туку како што спомна да градиш мостови? Да, ако не се разбираме, ќе мора малце и нели на српски. Da. Mislim da je tvoj srpski mnogo bolji nego moj makedonski, tako da neka nam publika oprosti, pokuša negde malo da mi pomogneš u tome. Стео само да те питам, kad si prestao da težiš prema titulama i... Kad sam otkrio duhovnost, kad sam otkrio snagu duhovnosti, jel da bismo mogli da razumemo čoveka kao ljudsko biće u onom najdubljem smislu, potrebno je da poznajemo neke stvari iz filozofije. Filozofija nam daje put mudrosti, a mudrost je iskustveno znanje. Da mi kroz određeno putovanje i kroz sticanje iskustava shvatimo da su i greške i dobri koraci zapravo sastavni deo našeg života, da možemo da se preispitujemo i da dođemo do iskustvenog znanja. Mudrost je lagana, mudrost preispituje, postavlja pitanja, uvek je otvorena za neku vrstu samopreispitivanja ili otvorena je za diskusiju, otvorena da menja stavove i menja svoje ideje koje ima. Onda nam je tu potrebna psihologija, da razumemo šta su urođeni aspekti našeg načina razmišljanja, šta su stečeni aspekti, kako nastaju samoograničavajuća uverenja, kako okruženje utiče na nas i formira naš koncept razmišljanja. I potrebna nam je duhovnost da u nekom najdubljem smislu proučimo kako funkcioniše priroda, kako funkcioniše energija, kako funkcioniše čovjek koji je sastavni deo prirode, automatski svi prirodni zakoni zapravo utiču na njega. Tek sa otkrivanjem duhovnosti shvatio sam da mi imamo svoje izvorno ja, naše ja koje dolazi našim rođenjem i koje je u našoj duši, i da imamo svoje stečeno ja koje smo stekli od kad smo se rodili do dan danas. I kod velikog broja ljudi ta dva ja zapravo nisu isto ja. I ja sam negde u ličnom radu na sebi uspeo da približim ono ja koje sam formirao od kad sam se rodio na ovamo do tog izvornog ja, i mnoge stvari mi postaju jasnije. Jednostavno, to je neko znanje koje čovjek već ima, samo treba do njega da dođe. Treba da se seti ko je. А кога почна во твојот случај работата на себе? И што ја потикна уште повеќе? Ме занима колку траеш, мислам, веројатно знам дека нели трае тоа постојано и тоа е нешто што не застанува, но ме интересира што е можеби што е потикна. Тоа е веројатно главното прашање, нели кај луѓето што доаѓаат на твоите предавања и луѓе кои се интересираат на таа тема општо. Кој беше кај тебе потикот? Skoro sam radio jednu analizu, mislim da se zove Human Design, sa mojom koleginicom Danielom Pantić.
I kad mi je poslala izveštaj, pisalo je u prvih 30 godina života sve ste uradili pogrešno da biste naučili kako ne treba i da biste iz toga počeli da radite ispravno stvari, ali iskustveno. I to je apsolutno tačno. Znači, ja do 30. godine sam bio, sve sam uradio pogrešno. Znači, ja si imam roku še 5 godini da grešam. Da, znači, meni je to fascinantno. Što se kaže, život me šibao sa svih strana, a ja sam radio sve pogrešno, jer sam bio dosta reaktivan. Radio sam iz unutrašnjih reakcija, iz unutrašnjih impulsa. I onda u jednom trenutku sam doneo odluku da to više ne ide tako, da jednostavno mora da se menja. I onda sam krenuo da radim na sebi prvo kroz čitanje knjiga iz popularne psihologije, kroz odlazak na određena predavanja. I onda kada sam počeo da promenom koncepta razmišljanja dobijam drugačije rezultate, onda taj proces nije stao više nikada. Od kada je продажба? To je nešto isto така што се лепи за твоето име, продажба, менторираш илјадници луѓе, како што спомнавме, преку 50.000 луѓе на Балканот кои ги имаш менторирано лично. Од каде во продажба, како се најде во продажба? Да отвориме таа малце Пандорина кутија на sales. Može. Ja sam se jedno vreme u najranijoj karijeri bavio ugostiteljstvu, tu sam mnogo naučio od ljudima. I na poziv jednog prijatelja koji mi je pomagao da rešavam jedan zdravstveni problem u porodici u tom periodu mog života, otišao sam na neki prvi seminar osiguranja i tada sam prvi put gledao nekog profesionalnog predavača koji drži predavanja. Gledao sam profesionalni prodajni proces, kako se taj posao radi i osjetio sam jaku unutrašnju radost ili ushićenje. Inače, osjećaj radosti se često vezuje sa prepoznavanjem svrhe. Kada čovjek nešto radi i osjeća radost na taj način, onda je to u skladu sa njegovom svrhom i njegovim životnim putem. I ja sam tada zaista osjetio veliku radost i krenuo sam da radim taj posao. Mislim da je moj mentor sa mnom bio samo na 2 prodajne sastanke i nikad više oko moje karijere nikad sa mnom nije išao niko na prodajne sastanke. Sve ostalo sam učio sam. I zavoleo sam tu mentalnu igru, taj koncept nadmetanja i komunikacije između klijenta i prodavca. Mind games. Da, tu sam napravio sam dobre startne rezultate. Onda je sticam okolnosti došla mogućnost da odem u Ameriku. Amerika je bila moj san, moj što se kaže veliki neispunjen san. Mislio sam da se tamo stvari rešavaju same od sebe, da samo ja pobegnem sa ovog Balkana i tamo će sve biti drugačije. Međutim, kada sam otišao u Ameriku, shvatio sam šta je realnost s jedne strane, s druge strane shvatio sam šta je marketing. Šta oni sve zapravo predstave kao ekstra, kako je zaista. American Dream. Apsolutno. I kad pogledamo broj ljudi koji su tamo uspešni procentualno, broj ljudi koji su ovdje uspešni procentualno, suštinski dolazimo do zaključka da nije važno gde si, važno je ko si. I onda kad sam shvatio da to nije baš onako kako sam ja razmišljao, imao sam neki unutrašnji poriv jak da se vratim nazad, onda sam se vratio nazad i otvorila se jedna mogućnost da budem mobilni bankar, da radim na terenu, prodaju finansijskih proizvoda. I to je bila prva velika odskočna daska u mojoj karijeri gdje sam u Beogradu tada obilazeći ogroman broj kompanija, ono što se kaže kucam na vrata, ulazim od kancelarije do kancelarije, razgovaram sa ljudima, pravio sam jako, jako dobre rezultate i tad sam shvatio u stvari da je ta vrsta posla, komunikacija sa drugim ljudima, prodaja i mentorisanje zapravo moj životni poziv. Tako sam se našao u tome. И сега сакам уште едно-две прашања за Америка, бидејќи јас сум исто така се уште не сум имал можност да ја посетам Америка. Исто така имам некоја бајна слика од тоа. Мислам дека поготово јас што се занимавам поврзано како маркетер, како продуцент на ова се, мислам дека потекнува таму, дека тоа е некој dreamland за тоа. Како изгледа стварно Америка? Кој е всушност она едно чувство на разочарување, например, што го доживеа таму, што те натера да размислуваш за да се вратиш? Pa, na planeti Zemlji ne postoje 2 iste osobe, što znači da niko nema isti doživljaj iste stvari. Postoji nešto što se zove iskustveno znanje, a to je, ja bih preporučio svakom ko ima veliki poriv da ode tamo, da zaista ode i da zaista se prepusti tom načinu života i tako dalje, da bi stvarno mogao da iskusi, jer će onda kroz intuiciju da zna da li mu je mesto tamo ili mu nije mesto tamo. Ja sam shvatio
da je moje rodno mesto, odnosno da je moja Srbija, odakle potičem zapravo i Balkan, cijela ova regija bivše Jugoslavije, da je to mesto u kome ja treba da delujem. Poslušao sam taj unutrašnji poziv i zbog toga sam se vratio. Ali ono što mi je bilo fascinantno u Americi, koliko je sve u filmovima predstavljeno kao wow, ili velelepno, ili fascinantno, ili ogromno i tako dalje, a kad se uživo vidi sa tim, se susretne, to izgleda sasvim drugačije. Ne znam da li znaš koliko je visok kip slobode? Kip slobode u New Yorku. Znam. Imaš predstavu? Pa bi trebalo sigurno da bude 100 metri. 48. Ja me razumeš. Kada dođeš, na primjer, na, kako se zove, Times Square, u svakom filmu je mnogo veći nego što je uživo. Ne znam da znaš koliko San Francisco ima stanovnika. San Francisco? Da. Vaka od glava? Od prilike. Pa ne znam, cijela Amerika koja ima 10 do 15 milioni. 800.000. Jel me sad razumeš? Znači, puno stvari o koje su oni kroz filmove podigli do određenog, što se kaže... San Francisco je kao Skopje, znači. 800.000 stanovnika. San Diego ima 1,6 miliona. Može pretra 15 miliona. Meni je bilo fascinantno. Ja sam mislio da je San Diego mali gradić uz meksičku granicu, a da je San Francisco... Pa kada živa tije 400 milioni luje to? Ne znam šta da ti kažem. San Diego ima 1,6 miliona, a San Francisco oko 800.000 i tako dalje. LA je baš bio veliko moje razočarenje. Znači, ogroman grad, ali infrastruktura, sve to kako tamo funkcioniše, to je mene bilo. Ok, Santa Monica izvadila malo i taj deo, ovamo Beverly Hills i taj deo, Houston dole. U Houstonu kada odeš, na primjer, vidiš autoput 6 traka s jedne strane, 6 traka s druge strane, one ogromne automobile s onim ogromnim točkovima koji troše po 50 litara i tako dalje. Znaš, vidiš tu potrebu za nekom veličinom, za rasipanjem resursa na sve moguće strane i tako dalje. Da li tamo ima šanse i mogućnosti? Pa naravno, kad ima 350 miliona stanovnika u odnosu na ovih naših 17-18 miliona koji imamo u cijelom teritoriju bivše Jugoslavije, normalno da su veće šanse i mogućnosti, ali sa druge strane toliko ljudi uspava po ulicama, toliko ljudi koji su nezbrinuti, zdravstveni sistem koji je ekstremno skup, ako nemaš osiguranje, u jednom trenutku čovjek može doći u situaciju, on mora da proda apsolutno sve što ima da bi mogao da se izleči i tako dalje. Onako jedan sistem koji je ekstreman u svim pravcima. Od mogućnosti do potpunog nezainteresovanosti za čovjeka kao ljudsko biće. Во сите екстреми. Да. Сега ми спомна дека повраќањето во Америка, колку години имаш кога се враќаш? 34. Ми спомна дека имаш, тоест ни спомна дека си имал одлични резултати, нели, во почетоците на продажбата, како што спомна во Raiffeisen банка, а се твоите почетоци. Сега ме интересира, преска ми спомна дека првите 30 години од животот си правил погрешно доста, нели, работи за после да ги увидиш од друга страна, да ги исправиш. А па што е тоа добро што си го правил, што ти овозможило да бидеш добар продавач на 34 години, веќе како формирана личност? Што е тоа добро што си го собрал тие години? Na greškama se mnogo više uči. To sam naučio od Svetislava Pešića, našeg proslavljenog košarkaškog trenera. Imao sam priliku da s njim sarađujem i da učim mudrost od jedne takve glave koja je zaista napravila toliko vrhunskih rezultata na svetskom nivou. I onda sam od njega naučio da nas greške mnogo više nauče, jer on kaže, mi kada dobijemo utakmicu, mi odemo na večeramo, proslavimo, sutra ćemo da analiziramo snimak, da li smo nešto mogli bolje ili trebali. Međutim, kada izgubimo, nikome se ne ide kući, odmah gledamo utakmicu, odmah gledamo tačke koje smo trebali da unapredimo, dok smo još ono što se kaže pod emotivnim nabojem. Greške nas mnogo više uče i jedna od najvažnijih lekcija koje sam naučio jeste da je smisao života da prikupljamo iskustva. I da iskustva i dobra i loša su zapravo iskustva. I da nas greške zapravo uče.
Ja sam se dugo preispitivao da li sam neka stvari u mom životu mogao da uradim drugačije, da li je moglo i trebalo tako, da li su drugačije odluke zapravo bile u tom trenutku moguće i da li je trebalo drugačije. Međutim, naučio sam još jednu vrlo važnu stvar, da mi uvek radimo najbolje što znamo. Ja da sam znao bolje, ja bi radio bolje. Prema tome, to pomaže čoveku i da sam sebi oprosti neke greške koje on tokom života radi, jer da si znao bolje, da si imao više kapacitete za neke stvari, uradio bi svakako bolje. Tako da, najdivnija stvar koju izvlačim iz svoje prošlosti jeste iskustvo koje sam stekao na greškama, i lekcije koje su se infiltrirale u mene da mi se takve stvari više ne ponavljaju. Значи тоа на некој начин и те направи добар продавач. Веројатно би те направил добар во било што да си почнал следно, но тоа по некоја случајност претпоставам дека беше продажба во тој момент. Pa da li je slučajnost ili nije, postoji nešto što se zove intuicija. Čovjek ima neki unutrašnji glas koji ga negde usmerava, samo što mi nikada nismo učili u školi šta je intuicija. Mi smo proveli 12 godina škole od prvog razreda osnovne škole do 4. razreda srednje škole učeći ogromne količine različitih lekcija, masu njih zbog ocjene, ali nas niko nije učio šta je intuicija, niko nas nije učio šta su emocije, niko nas nije učio šta je strah, niko nas nije učio šta je stid, niko nas nije učio šta je sram, niko nas nije učio da ako nas neko omalovažava i vređa, to radi iz sopstvene slabosti. A svi smo to prošli u školi. I jedna od stvari na koju bi stvarno želeo da utičem u nastavku moje karijere, da se u školu, u najraniju školu uvede emocionalno obrazovanje. Da deca razumeju kroz šta emocionalno prolaze, da bi mogla lakše kasnije da uđe u život. Tako da taj deo je možda i najveća lekcija, to je kako i na koji način sam integrisao to sve u sebe. Prodaja je došla, jednostavno osjetio sam da je to moje mesto, osjetio sam radost, osjetio sam da volim takmičenje, da volim nadmetanje, ko će napraviti koji rezultat. U Raiffeisenu sam, na primjer, imao jednog fantastičnog kolegu koji je jako dobar prodavac, fenomenalan je, Deki još uvek u Raiffeisenu, i mi smo se stalno nadmetali, znači skupljali smo zahteve za kredite, kreditne kartice i u petak ko donese manje zahteva, drugi mu skače po glavi od ozgo i tako dalje. Sad i meni kad se ne radi ne mogu da ga slušam, onda u petak onda dam gas. I mi smo jedan drugom bili najveća konkurencija, ali smo zapravo pomagali jedan drugom u ostvarivanju rezultata, kao što je, Novak ima Federera i Nadala, koji su njemu zapravo pomogli da izvlači maksimum iz sebe. Да, значи си треба и тој партнер. Тако е. Компетитивен. Тако е. Дарко, ме интересира од твоето искуство до сега, па и од почетоците до сега, веќе некој си повеќе, рече си 20 години. Што е тоа што 90% од луѓето не разбираат за продажба? Pa, prvo, prodaja je jako težak, dobro plaćen posao. Ili jako lak, slabo plaćen posao. Mi ga zapravo... Двете екстреми, како Америка. Tako je. Mi ga zapravo činimo i jednim i drugim. Znači, prodaja je vrlo jednostavna u osnovi, ali vrlo kompleksna ako se površno posmatra. U prodaji postoje 3 ključna principa. Princip je način razmišljanja, kako čovjek usmerava svoje misli kada pristupa prodajnom procesu. Svaki rezultat zapravo ima 3 svoja koraka. Imamo misli u svojoj glavi, imamo reči, imamo aktivnosti. Znači, kad hoćemo da imamo dobar rezultat, vodimo računa o sve 3 stvari. Sad, ako imamo loš prodajni rezultat, u najvećem broju slučajeva menadžment vrši pritisak na prodaju na rezultat, drugim rečima na posledicu. I prva reakcija je da se poveća broj aktivnosti. Sad, taj broj aktivnosti ako se povećava iz lične volje i lične želje, on ostaje dugoročniji, ali ako se povećava iz straha, on se povećava dok šef grmi, šalje mail i tako dalje. Kad šef prestane to da radi, broj aktivnosti se smanji. Oni koji stvarno žele prodaju da podignu na viši nivo, dugoročniji, oni se bave rečima, rade analizu reči, koje reči u prodaji su mi dobre, koje rečenice nisu dobre, da li može nešto drugačije, bave se aktivnim slušanjem, bave se kvalitetnim pitanjima, analiziraju svoje prodajne razgovore. Ja sam radio sa mnogim prodavcima, zamolio sam ih da na mobilnom telefonu snime svoj prodajni razgovor, da bi zaista shvatili koliko su dobri. Mnogi od njih su bili šokirani, su rekli ja od sebe ne bi kupio, a pred toga je mislio da je dobar, jer nikada nije analizirao svoje rečenice koje izgovara. I na kraju imamo misli, on misli faktički potiče sve, jer misli
projektuju naše reči, misle projektuju aktivnosti. Način razmišljanja je opet nešto što smo mi instalirali u svoj um od kad smo se rodili pa na ovamo. I čovjek ima preko 60 do 80 hiljada misli svaki dan, od preko 95% misli svaki dan su iste. I sad kad mi osvestimo da je to jedan onako film koji se stalno vrti i ako mi razmišljamo isto i pričamo isto i radimo isto, očekujemo drugačiji rezultat, to je po Einsteinu definicija ludosti. Radim svaki dan iste stvari i očekujem drugačiji rezultat. Prodaj ima neke svoje 3 principa. Prvi i najvažniji princip se zove sličan se sličnom raduje. Što smo slični sa klijentom, veća je verovatnoća da nađemo zajednički jezik. Ako je klijent brz i temperamentan, a ja sam spor, ja njega nerviram. Ako je klijent spor, a ja sam brz i temperamentan, ja njega plašim. Ako je klijent preduzetnik, čovjek koji, obrće milione i tako dalje, a ja radim za platu, nije lako biti u stavu sličan sa njim. Ali tu puno mora da se radi na energiji, puno da se radi na samopouzdanju. Dakle, slični ljudi lakše kliknu, a kad lakše kliknu, lakše se uspostavi most poverenja, a most poverenja je temelj da bi neki prodajni proces dobro funkcionisao. Drugi prodajni princip je ljudi ne vole da im se nešto prodaje, ali jako vole da kupuju. Znači, da li sam ja u njegovim očima, ova osoba meni nešto prodaje, ili u njegovim očima sam ova osoba, meni pomaže da ja lakše kupim neke stvari. A šta svaki klijent želi da kupi? Poboljšanje. Znači, osnovna potreba svakog čoveka je poboljšanje, bez obzira šta je sam po sebi proizvod. I treći prodajni princip je najvažnija tema u razgovoru sa klijentom je on. Naš proizvod ili usluga je samo alat ili sredstvo koje njemu treba da pomogne da napravi neku vrstu poboljšanja u svom životu. I dakle, to su 3 ključna prodajna principa. Znači, sličan se sličnom raduje, ljudi ne vole da im se nešto prodaje, ali jako vole da kupuju. I najvažnija tema u razgovoru sa klijentom je on. Najvažnija potreba svakog čoveka je poboljšanje. I cijel koncept razgovora ide u tom smjeru. Kad pogledamo aktivnosti, 3 su najvažnije. Prvo, aktivno traženje dobrih potencijalnih klijenata. Dobra selekcija ljudi s kojima ću ja potrošiti svoje vreme. Ja mogu razgovarati s čovjekom koji ima mali potencijal da kupi i s čovjekom koji ima veliki potencijal da kupi. Mogu razgovarati sa osobom koja nije decision maker, mogu razgovarati sa osobom koja jeste decision maker. Znači, imam uvek izbor sa kim ću potrošiti svojih pola sata, sat i po vremena u zavisnosti koji je proizvod i koja je tema. Druga stvar je vođenje razgovora. Koliko sam ja danas vremena u svojih 8 sati, ako radim 8 sati, proveo u aktivnoj komunikaciji sa klijentima. Ja realno govoreći, osnovni posao jednog prodavca je da razgovara s klijentima. I sad, mi smo radili razne analize da vidimo koliko čovek radi ono što je njegov posao u roku od 8 sati. Mislim, show smo dobijali rezultate. I treća stvar je realizacija posla uz uzimanje preporuka. Preporuke su najmoćniji način za širenje novog potencijala kupaca ili klijenata i ako smo dobri u uzimanju preporuka, rešavamo prvu stvar, a to je aktivno traženje dobrih potencijalnih kupaca. I sad pogledaj, misao, reč, aktivnost. 3 ključne stvari kako nastaje bilo koji rezultat. Sličan se sličnom raduje, ljudi ne vole da im se nešto prodaje, jako vole da kupuju. Najvažnija tema u razgovoru sa klijentom je on. I imamo aktivno traženje dobrih potencijalnih kupaca, vođenje razgovora, realizacija posla uz uzimanje preporuka. Sve ostalo je sporedno. Ovo su 3x3 najvažnije stvari da se one dovedu do savršenstva. Rezultat nima teoretske šanse da izostane. И сега, по целиот твој разговор ми се наметнува едно прашање. Дали тоаш продажбата е карактер повеќе или вештина? Pa, gledaj, u našoj realnosti koju mi imamo u svojoj glavi, si primetio svaki čovjek ima svoju realnost. Da. Znači, ja sam nekad mislio da je istina samo jedna. Onda sam shvatio da koliko ima ljudi na planeti Zemlji, toliko ima istina u njihovim glavama. Ali sad se ponovo vraćam na početak. Ja smatram da postoji nešto što se zove univerzalna istina. I ta univerzalna istina je zapravo nešto oko čega čovečanstvo polako treba da se složi. Jer kad se svi složimo oko nečega da je nešto univerzalna istina, onda više neće biti ni sukoba, ni problema, niti bilo čega drugog. Isto je i na poslu. Na poslu kad mi imamo određeni tim i kad svako iz svoje istine
nešto pričam, imamo probleme, imamo sukobe, imamo nerazumevanja. Kad svi zajedno tražimo nešto što se zove ispravnost ili univerzalna istina, mi se lakše složimo. Sad, da bi ljudi menjali svoje stavove i svoja uverenja, ja sam godinama tražio šablon, matricu kako mogu da pomognem ljudima, jer vidim da su zaglavili u nekom svom uverenju, nekom svom stavu, u nekom strahu, nekoj potrebi za opravdanjem i tako dalje. I onda sam shvatio da su ljudi spremni da menjaju svoje stavove tek onda kada shvate kako je do njih došlo. Je li ovo urođeno ili stečeno? Ako je urođeno, šta je urođeno? Zašto je neko temperamentniji, a neko nije? Zašto je neko više okrenut ka drugim ljudima i bira poslove u kojima će komunicirati sa drugim ljudima? Neko beži od toga, neko beži u back office, beži, dajte mi kancelariju 3 sa 3, ostavite me samog, dajte mi da programiram neki softver, dajte mi Excel tabele, nemojte me previše na ljude i tako dalje. Zašto je neko dinamičniji, hoće da se takmiči, hoće uvek da bude u pravu, da bude njegova ona, što se kaže, glavna. Onda sam shvatio da postoje ti urođeni aspekti, jer naš mozak zapravo nije jedan mozak, nego imamo produženu moždinu, limbički mozak i neokorteks. Svaki od njih je poseban za sebe, ali su osuđeni da sarađuju u jednoj glavi. Znači, oni ne mogu da ne sarađuju u jednoj glavi. I sada, u zavisnosti od toga koji od ova 3 mozga je dominantni, mi dobijamo urođeni temperament. Sada, za urođeni temperament prodaje, ne pričamo o svim modelima prodaje, jer jako zavisi od toga šta je proizvod. Često taj produžena moždina ili reptilski mozak ili limbički mozak, ako su dominantnije kod osobe, ta osoba je nekako prirodnija u procesu prodaje. Znači, lakše joj ide komunikacija s drugim ljudima i voli da se takmiči. Znači, te dve stvari, ako su jače kod te osobe, njemu je posao prirodnija stvar. Međutim, ako je proizvod jako kompleksan, kao što su neki softveri, kao što su neki inženjerski proizvodi i tako dalje, onda tu više fali ovaj neokorteks, logika, racio, analitika i tako dalje. Tako da ne možemo uzeti zdravo za gotovo, da bih mogao ti dam odgovor, pogledam industriju, pogledam proizvod i odmah ti kažem koji profil ličnosti će lakše komunicirati, odnosno lakše raditi ovaj posao. Ali moje iskustvo pokazuje da ljudi koji sa lakoćom stupaju u kontakte u odnose sa drugim ljudima i ljudi koji vole se takmiče, duže opstaju u poslu i prodaji. To ne znači da su uvek najbolji prodavci, zato što se radom može nadomestiti ono što možda nismo dobili kao urođenu karakteristiku. A da li to znači дека тоаш интроверт може да биде добар продавач исто така? Može. Da, može da bude dobar prodavač i sretao sam ih i jako su dobri u svom poslu, ali nisam 100% siguran koliko uživaju u tome i koliko su radosni. Radost, radoznalost i razumevanje su 3, kako bih to rekao, 3 posledice da li se mi nalazimo na svom putu i da li radimo ono za što smo predodređeni. Znači, ako idemo da radimo posao za koji smo predodređeni i osjećamo radost, radoznalost stalno nas zanima šta može bolje i šta može drugačije. I ako imamo visok stepen razumevanja i ka sebi i ka drugim ljudima, to je čist signal da je osoba na pravom putu. Сега сакав да додадам нова твојата индустријата која ти ја представуваш моментално и денес во Скопје, твоето гостување како sales coach, нели модерно кажано, е една индустрија која е во доста голема експанзија, веројатно забележуваш. Ти си доста време во тоа, но од поново време, од тоа време на социјални мрежи, поготово тој Инстаграм, нели некако ја експандираше самата таа професија, па ме интересира која е најголемата лага што си ја слушнал, например, од некој онлайн коуч. Нисам најбоље разумео, прости ми. Која е највеќа лаж која си чуo из модерних онлайн коучева, кои су све више... Pa iskreno ne bavim se analizom toga šta kolege pričaju, promovišu i tako dalje. Možda mi zapadne za oko kad neko izbaci neku veliku cifru u varijanti mi smo, prodali 1 milion za taj vremenski interval, uradili smo to. To je klasičan američki pristup. Mislim da on na Balkanu ne funkcioniše baš tako. Ja ono što sam naučio u Americi kad sam bio, tamo svi se predstavljaju s koliko je para napravio, tako dalje. Čovjek je duhovno materijalno biće. I mi smo materijalni svijet proglasili simbolima uspeha.
kada pogledamo puno ljudi koji su uspeli u materijalnom svetu, a osnovni prirodni zakon je ravnoteža, da li je ta osoba koja je uspela u materijalnom svetu paralelno radila i na svom unutrašnjem i duhovnom svetu, to je da postane najbolja osoba koja može postati. I prema sebi i prema drugim ljudima. Kada definišemo uspeh, ja stalno ljude pitam šta je za vas uspeh? Jel mi veruješ da dobijem dijametralno različite definicije uspeha? I sad, hoćeš da uspeš, mislim, šta je uspeh? Uspeh je jednog hirurga koji je svoj život posvetio tom poslu, je da mu pacijent živ ustane i ode sa stola. Da li je za njega uspeh, da li će mu plata biti ovolika ili onolika i tako dalje. Naravno da je ta plata za njega nužna i bitna da funkcioniše, živi, radi i egzistira. Ali šta je za njega uspeh? Da li je za njega veći uspeh da zaradi 500 € više ili da spasi jedan život više i tako dalje. Za mene je uspeh da postanem tokom života najbolja moguća osoba koja mogu postati, da otkrijem sve svoje talente i darove koji su mi dati po rođenju i da ih na najbolji mogući način primenim, služeći drugim ljudima da i oni otučavaju svoje potencijale. Znači, moj životni put je rad sa drugim ljudima kroz prenošenje iskustava i znanja i pomaganje njima da oni aktiviraju svoj potencijal u smeru poboljšanja svog kvaliteta života. Za neke ljude ulazak u biznis, ulazak u materijalni svet i tako dalje im donosi samo probleme. Jer su oni predodređeni duhovno za neke stvari i tako dalje. Tako da uspjeh je vrlo diskutabilna stvar. Najveći uspjeh je čovjek nađe svoj životni put, jer smisao života je da prikupljamo iskustva, a svrha života je da svako nađe svoj put. I da ostvari šta je poželeo, ali ne na štetu drugih. Taj put kada nađemo, onda zapravo možemo da napravimo super stvar. Ako se vratim na ovo što si me pitao, znači, kada iskoče mi neke reklame, dve stvari primetim. Neću reći da su one laži, ja ću reći da je to njihovo uverenje, da je to pravi način. Prvo je iskakanje velikih cifara, velikih brojeva u fazonu ja sam napravio, možete i vi. I druga stvar je, ne postoji univerzalna formula za svakog čoveka sa kojim će on biti uspešan u prodajnim rezultatima. Znači, ova metoda daje rezultat. Da, možda je tebi dala, ali možda nekom drugom neće dati. Jer se neće uklapati sa njegovim stilom komunikacije, neće se uklapati sa njegovim uverenjima, on će biti u toj metodi, neće biti svoj i automatski osoba preko puta njega osjetit će da on glumi i neće želeti da kupi od njega. Tako da mislim da svako od nas treba da nađe svoj put. Ono što ja sa ljudima radim je kostur. Šta je kostur? Sve kad pogledaš, svi su ljudi različiti, ali svi imamo isti ili sličan kostur. I sad, ako nas je 50 ovde u sali, svi smo različiti, ali ako bismo umjesto nas sedeli naši kosturi, mi bismo jako teško znali koji je čiji kostur. To je to. Ja ljudima dam kostur, a oni moraju sve ostalo da stave na to. I onda faktički oni su našli svoj put, ja sam ih samo usmerio. Сакам да те вратам една минута поназад, кога зборевме за дека доста луѓе си ги прашал на тема успех, и доста луѓе, например, би се изјасниле на таа тема, еви ја што гледам, и што сум имал можност да разговарам со луѓе, бија некако таа материјална страна бија ставиле на самиот врв на пирамидата или што и да е таа некоја животна поставеност, како нешто што е најврховно од се и нешто што води кон решение веројатно на сите проблеми. Не знам, лично за себе можеби не се чувствувам така, претпоставам дека и ти, а што мислиш што се крие позади луѓето што го мислат тој, што се силно уверени во тоа, или можеби се само таков тип на луѓе, можеби се луѓе што на вистина тоа би ги донело на врвот на само таа материјална страна, пари конкретно, нели? Пак збориме пари, не сега материјално. Novac je nužan, ali ne sme biti važan. Kad je novac previše u glavi, nije u džepu. Ključna stvar je da mi napravimo proizvod i uslugu koji treba nekom pravnom ili fizičkom licu da napravi neku vrstu poboljšanja. Mi imamo čak i na ekonomiji definiciju da je svrha preduzeća da ostvari profit vlasniku. Da li je samo to?
Ili je svrha preduzeća da napravi proizvod ili uslugu koji treba nekom pravnom ili fizičkom licu da napravi neku vrstu poboljšanja. Vraćamo se na osnovnu ljudsku potrebu. Taj klijent, pravno ili fizičko lice, će platiti za to poboljšanje određeni novac. A taj novac koji dolazi u jednu firmu, u jednu korporaciju, u suštini treba svakome u toj firmi da pomogne da ostvari svoje životne ciljeve, ali svako na svom nivou odgovornosti. Čistačica na njenom nivou odgovornosti. Ona je prihvatila odgovornost za 150 kvadrata prostora da bude uređeno, očišćeno, sređeno i tako dalje, za to dobio kompenzaciju. Prodavac je prihvatio odgovornost za određeni target. Menadžer za mnogo više targeta nego što je prodavac. Član izvršnog odbora ili direktor kompanije, on je prihvatio odgovornost za cijelu kompaniju i tako dalje. Vlasnik je najviše rizikovao. Znaš u čemu je razlika između vlasnika i zaposlenih? Zaposleni mogu da odu kad hoće, a vlasnik ne može. Ne može čovjek zatvori firmu 6 mjeseci, može promeni branšu, delatnost i tako dalje. To su različiti nivoji odgovornosti. Sada, materijalno dolazi u spoljašnji svet. Osnovni prirodni zakon je ravnoteža i uvijek je ravnoteža. Znači kad pogledaš od čega je sastavljeno sve na planeti, imaš atome, atomi imaju elektrone s polja, imaju protone unutra, neutroni su neutralni, elektroni su negativni, protoni su pozitivni, znači jedinstvo suprotnosti. Ali uvijek ih je isti broj. Ako je jedan proton unutra, jedan elektron je s polja. Ako je 6 unutra, 6 s polja, 8 unutra, 8 s polja i tako dalje. Imaš plus i minus, imaš yin i yang, imaš mušku i žensku energiju, imaš toplo-hladno, imaš dobro i zlo. Ljudi ne bi znali šta je dobro da ne postoji zlo. Znači imaš uvek tu dualnost, takozvanu. I sad, naš materijalni svet je samo jedna polovina onoga u čemu mi zapravo živimo, druga polovina je unutrašnji svet. I da li si primetio da ljudi koji su uspeli u materijalnom svetu, da paralelno sa time kreću da rastu u duhovnom svetu, poboljšavajući sebe da budu bolja osoba ka drugim ljudima. На што мислиш дека е тоа резултат? Баш претходниот подкаст го зборев дека најдуховните луѓе што ги знам се впрочем и најбогати и успешни. Ako su uspeli to da urade, onda su postigli savršenstvo balansa. Ako je njima materijalni svet probudio unutrašnji svet i razvio potrebu da postanu što je moguće bolja osoba ka sebi i ka drugim ljudima, jer ih mnogo više očiju gleda, ti ljudi su istinski srećni u onome materijalno što su ostvarili. Sa druge strane, da li znaš neke ljude koji su u materijalnom svetu zaradili puno, ali se u duhovnom uopšte nisu pomerili? Šta vidiš kod njih? Ego, sujetu, cinizam, nipodaštavanje drugih ljudi, stalna potreba da pokaže i dokaže svoju vrednost kroz, Rolexe, kroz ovaj ili onaj automobil i tako da. Njemu je potrebna spoljašnja potvrda njegove unutrašnje vrednosti. Neće je naći tamo. Ja sam hvatao sebe. Znači, vozim automobil, tek sam ga kupio 3 meseca, fenomenalan, i dok ga vozim, ja već gledam u retrovizor, stiže bolje iza njega i razmišljam, da mi je ovaj. Znači, još ovaj nisam... Нема крај на тоа. Нема краја. Нема крај. А веќе кога сме кај парите и кај таа нека материјална страна, ме интересира дали можеш да ми кажеш што се смени кај тебе, например, прв пат кога заработи пари? И кога прв пат заработи пари, после тоа враќање, имаш успешна кариера и во банка и во слично, тој момент, дали беше некако... Што смени во твојата глава? Интересира многу. Сигурно имало некое различно размислување. Ja i novac imamo poseban odnos. U prvom periodu mog života imao sam problem sa ulazom. Izlaz mi je bio veći od ulaza. Znači. Onda sam nekako uspio da rešim ulaz, ali kako sam rešio ulaz, onda mi se otvorio izlaz. Zato što mi imamo nekako setovanu formulu u svojoj glavi, i nebitno je koliko se povećava ulaz. Ako ta formula nije promenjena, ona automatski povećava izlaz. Ne znam da si primetio to kod većine ljudi. Ja sam, dok sam se bavio prodajom osiguranja, dok sam radio taj posao, dok sam bio savjetnik, razgovarao sam sa stotinama ljudi o, štednim investicionim programima za svoju budućnost i tako dalje. I onda mi je bilo fascinantno, znači sedim sa čovjekom koji u to vreme, ima platu 500 eura, i on kaže, Dare, 500 eura prihodujem, 500 eura trošim, do ovde mi je sve. Kada budem
zaradio više, onda ću imati prostora da štedim. Sad ja naravno znam da to ne funkcioniše tako, upozoravam ja, ali ne možete čovjeku to objasniti dok on ne dođe u iskustvo, ali tako. Sretnem tog istog čovjeka posle, ne znam, 1.5-2 dana, on zarađuje 1.000. Ja rekao, da radimo sad, on kaže, ne, da radim, troškovi su mi dobri i tako dalje. Sretnem tog istog čovjeka, zarađuje 2, troši 2. Zarađuje 5, troši će 5. Uopšte nije problem potrošiti novac. Znači, možeš potrošiti 50.000 mesečno, nije to nikakav problem. Znači, ta formula je zapravo ključ. Mi shvatimo da moramo prvo da isplatimo sebe. Kada zaradimo neki novac u toku jednog meseca, prvi novac koji stigne zapravo na račun, prvi iznos, procenat tog novca mora biti investiran dugoročno u našu budućnost kao neka vrsta rezerve. Što se kaže, od prve plate 10% tvog novca nije tvoje. Jeste tvoje, ali u budućnosti. I sad ako bi čovjek od prve plate bio finansijski pismen, da 10% dugoročno investira, pa da uzmemo, ne znam, S&P 500 fond ili tako dalje, znači svaki prosječan čovjek sa prosječnom platom, ako 10% svojih prihoda investira, ali od prvog radnog dana 40 godina možda bude milioner. Ali mi nismo učeni tome, mi dolazimo iz okruženja u kome je bio onaj socijalističko-komunistički sistem, država brine o svemu, to je da radiš i da trošiš i tako dalje. I onda nama roditelji nisu preneli to nasleđe dugoročnih investicija i tako dalje. Tako da sam ja sa novcem imao interesantne faze. U jednom trenutku bilo ga je jako puno, ali ja unutra sam trebao neku vrstu priznanja svoje vrednosti spolja. Bio sam u toj životnoj fazi, pa kad se sedi u kafani, kad se ruča, ne može niko da plati i tako dalje. Ja sam shvatio koliko sam ja zapravo nesvesno kupovao pažnju, koliko to meni zapravo bilo potrebno. I treba čoveku hrabrosti, smelosti da se pogleda u gledalo i da sam sebi kaže, ok, to što sam radio, falilo mi je nešto s polja, da bi se ja iznutra osjećao dobro. Ajde da vidim šta zapravo meni unutra treba da se promeni, da bude drugačije, da bi se ja iznutra osjećao dobro i tako dalje. Sad hvatam sebe u nekim situacijama, znači da sednem, odem na neki sastanak pozvan od klijenata kojih, na primjer, žena, i ona insistira da plati, ja je pustim. Na primjer, što ranije, to nema teoretske šanse. Ranije to za mene bilo nemoguće i tako dalje. Znači, učimo kroz život. И сега оваа тема фативме околу парите, имаме многу теми што може да ги избориме, веќе сме речиси 1 час. Исто така имаш интересни стави поврзани со мотивацијата, како една доста зборена тема. Дали сметаш дека сама по себе мотивацијата е преценета? И како гледаш општо на мотивацијата? Што е за тебе? Тебе можда nije Svetislav Pešić pripremao za ovaj intervju, što nas dvojica stalno imamo diskusiju na tu temu. On smatra da je motivacija precenjena. Ja smatram da je skoro sva motivacija samo motivacija. Slažem se da je motivacija precenjena ako dolazi s polja. Jer ako neko stalno mene treba da motiviše, da bi ja bio u modu da ostvarujem određene rezultate, ja stvaram sebe zavisnim od te osobe koja mene treba da motiviše. Ako te osobe nema i nema motivatora koji dolaze s polja, ja ću onda biti nemotivisan. Unutrašnji mehanizmi samomotivacije su zapravo najvažniji. To je da čovjek nauči kako sam sebe da pokreće. Kako sam sebe da gura u neizvesno, kako sam sebe da gura u stres. Mi imamo u svom mozgu 2 moždana sistema. Imamo simpatikus i imamo parasimpatikus. Simpatikus se aktivira kad smo u stresu, parasimpatikus se aktivira kad je sve u redu. A osnovni prirodni zakon je ravnoteža. Šta to znači? To znači da je čovjeku stres potreban da ga gura iz zone komfora da bi mogao da otključa više svog ličnog potencijala. Tu je potrebna samo motivacija. Jer pogledaj paradoksalnost života. Naša duša dolazi u ovaj život da prikuplja iskustva, a naš mozak je naučen da se drži poznatog da bi držao se sigurnosti i uvijek traži neprijatelja. Naša duša u svemu vidi istog čoveka kao što smo mi. Naprimjer, između mene i tebe na duševnom nivou nema razlike.
Ima razlike u iskustvu, ima razlike u roditeljima, ima razlike u sredini. U visini. U visini i tako dalje. Sporedna Ti si razlika. skoro 2 metra. Sporedna razlika zato što imam puno ožiljaka ovde. Kad ulazim u niske prostorije, ti nemaš taj problem. Tako da u svemu imaš i prednost i slabost. Znaš. I sad, mi treba da prikupljamo iskustva, a mozak nas drži u poznatom. Mi ne treba da pravimo razlike između sebe i drugih ljudi, nebitno je na kojoj smo poziciji, na kom nivou i tako dalje, a mozak uvijek traži neprijatelja. I primećuješ tu paradoksalnost sada. I sada, kad se predugo držimo u zoni komfora, kad simpatikus kao stresni mozak nije aktivan, onda kreće devijacija ponašanja i kreće unutrašnje nezadovoljstvo jer imamo potencijal, a nismo ga zapravo upotrebili. I sad treba to da razumemo. Znaš, ti sad kad pogledaš najrazvijenije zemlje sveta, od Norveške, kako se zove gore? Švedska, Danska. Finska, Danska, Belgija, Švajcarska, Holandija, Luksemburg i tako dalje. Sve zemlje su postigle vrhunski kvalitet života, sistemski su sve uredile. Efekat, sve su u padu nataliteta. Švajcarska je prvi put prošle godine ušla u situaciju da je Švajcarci su manjinski narod u svojoj državi. Antidepresivi su najprodavaniji lekovi i jako veliki porast demencije kod mladih ljudi. Šta to znači? Njima je dobro od rođenja. Oni su sistemski zaštićeni kako treba i tako dalje, a smisao života da prikupljamo iskustva. I onda ono za što smo došli zapravo kreće iznutra da pravi problem i onda dolaze antidepresivi, onda dolazi i demencija zato što ne upotrebljavamo mozak. Ne guramo sebe van zone komfora. Nismo ugroženi životno da bi morali da se borimo i tako dalje. Tako da, samo motivacija se zapravo tu krije. Hoću da budem najbolje moguća osoba koje mogu postati u ovom životu, ali ne mogu to postići držeći se zone komfora. I kad to savladamo u sebi i krenemo da istražujemo, otkrivajući svoje potencijale, desi se jedna fantastična stvar, a to je otkrivamo talente za koje nismo uopšte bili svesni da ih imamo. Meni je to sa edukacijom bilo fascinantno. Znači, ja sam jureći određene rezultate, nikad nisam bio nešto posebno zadovoljan koliko su mi ljudi obučeni, sam daj bre, ja ću to da radim, zato što hoću da postignem rezultat i u jednom trenutku sam shvatio, čekaj, ja se super osjećam kada ovo radim. Vidim da ljudi jako dobro reaguju. Znači, onda otkrivam potpuno jednu oblast, nemajući u tom trenutku blage veze da će to biti core biznis kojim ću se ja baviti u budućnosti. Tako da, ide prvo samo motivacija, a onda ide disciplina. Pešić kaže, disciplina je važnija. Moje pitanje je šta pokreće disciplinu. Jer treba ostati u disciplini. Je tako? Tako da, apsolutno se slažem sa njim da je disciplina ekstremno važna, ali samo motivacija je ekstremno važna i jedno bez drugog teško funkcioniše. А моментално проблемот што го спомна пред малце за тоа како некако Европа станува веќе можеби и пресредена и слично, како гледаш на тоа? Дали гледаш како на некој природен круг што природата го прави, бидејќи гледаме на другава страна од светот, се случува тоа што се случувало тука и во Америка 60-70 години? Дали си е тоа некако природно? И ние се стремиме на Балканот, веројатно Србија и Македонија се тука негде, можеби Србија и малце понапред во некои работи, поголема држава сте, и ние сме веќе во тоа, нели, има подобар стандард и не се гледа тоа задоволството или повеќе некако се гледа само како што покомотно да биде. Нели некако кога почнуваме повеќе да мада имаме некои посуштински проблеми, па тоа не држи малце во другиот режим. Како гледаш ти на тоа? Дали е тоа еден природен циклус на природата всушност? Mnoge stvari mi postaju jasnije kad sam naučio prirodne zakone. Zakone po kojima funkcioniše energija, kako se kreće, zakone po kojima malta ne funkcioniše ceo kosmos. Znači, jedan od zakona je zakon ravnoteže, drugi od zakona je kako uzbrdo, tako nizbrdo, zakon bezuslovne ljubavi, kako unutra, tako vani i tako dalje. Kada god se pojavi neka vrsta mi smo bolji od vas, varijanta mi smo takav i takav narod, mi smo postigli tu i tu vrstu standarda i kvaliteta života, zatvorili smo svoje granice i bolji smo od vas. Vi ste zemlja trećeg sveta. Da. Ja me razumete. To je
kosmički zakon koji će sigurno ići u drugom smeru. Znači, čim sam ja sebe uzdigao iznad drugih ljudi, onda će krenuti nešto da se dešava kod mene, da će meni ti drugi ljudi zapravo trebati. Kosmos. I to je to. Kod njih se dešava, podiže se neka vrsta sebičnosti, jer to je ono fazonu, neću da imam 2 dece. Roditeljstvo je, na primjer, jako važna stvar. Roditeljstvo nas uči bezuslovnoj ljubavi. Roditeljstvo nas uči strpljivosti, posvećenosti, toleranciji, fleksibilnosti i tako dalje. I mi kroz roditeljstvo jako puno naučimo i pripremimo neko živo biće za njegov životni put i tako dalje. I sada, automatski, čim je kvalitet života na visokom nivou, što bi se ja sad tu nešto cimo da imam 2, da imam 3, da imam 4 dece, 1 dete, ono fazonu, ostvarili smo se i to je to, ostatak ćemo, putujemo, uživamo i tako dalje, ali se to proširi na veliki broj ljudi. U jednom trenutku manjak radne snage, bela kuga ili nedostatak disbalans između umrlih i rođenih, i sad nam trebaju nam ovi iz Nepala da rade ove i one poslove, trebaju nam ovi iz Afrike, trebaju nam ovi sa Balkana, trebaju nam ovi tamo i tako dalje. I onda oni dolaze, je li tako, potrebni su, čim su potrebni, oni se integrišu u to društvo i jednostavno priroda uvek dovede stvari u ravnotežu. Ne znam da li na čudan način. Ne znam da li znaš da sad, na primjer, u Engleskoj je Indus je premijer, tako? Da. I gradonačelnik Londona. Misliš, što je paradoks. I tako dalje. Ali jednostavno priroda ima svoje cikluse, način na koji funkcioniš. Na primjer, istok je bio kolevka duhovnosti. Zapad je bio kolevka materijalnog sveta. Sada se zapadni svet budi ka duhovnosti, jer shvata da sve to što je materijalno, sve to izobilje u suštini nije celokupnost čoveka, a istok se sada budi ka materijalnom. Pogledaj šta radi Kina, pogledaj šta radi Vijetnam i tako dalje. Tako da uvek ima ciklus. Znaš, kako gore, tako i dole, kako unutra, tako i vani. Samo je pitanje koliko je veliko i koliko prirodi treba vremena da stvari dovede u ravnotežu. Интересира исто твое мислење за новата генерација, и јас која представам за Gen Z. Не знам колку имаш допир, веројатно имаш доста допир со луѓе моја генерација, негде јас сум 2000-та, таа нели Gen Z генерација. Дали се согласуваш ти со таа некоја теза што се наметнува дека е разгалена новата генерација, дека не е толку проактивна за работа, дека и нели сите тие етикети што се стават. Како гледаш ти на оваа сега генерација што нели некако останува на некој начин светот на нас и некои идните, да речеме 20 години се на оваа генерација, отприлика? Не дека вие сте стари и вие нели се уште водите зборот. Мало пред си рекao, јас сам 2000 годишни, те се пита, сте ви проходали? Пустит ću večeras na ovom mom nastupu 3 slajda. Jedan od tih slajdova je Sokratov slajd u kome kaže ova nova generacija je katastrofa, samo jedu slatkiše, dangube i terorišu svoje učitelje i tako dalje. Nijedna starija generacija nije lako i dobro razumela mlađu generaciju, ali šta god mi mislili o svemu tome, njihovo vreme dolaze i oni su budućnost. Oni su klijenti, oni su menadžeri, oni su zaposleni sutra u kompanijama, njihovo vreme dolazi. Moramo da razumemo te mlade ljude, oni su odrasli sa preko 21.000 informacija dnevno. Znači, oni su digitalna generacija, njima je ceo svet na dlanu od kad su se rodili, malte ne. To je generacija koja je odrasla na videoigricama, a na videoigricama relativno lako prelaziš sa nivoa na nivo. I onda kad prelaziš sa nivoa na nivo, ti kada dostigneš određeni nivo imaš dozu dopamina, jer se osjećaš dobro, jer si pobedio, i oni su navikli na quick uspeh, na brzo prelaženje s pozicije na poziciju. I sada ti klinci kada dođu u korporacije koje su spore i trome, i kad im neko kaže, slušaj, 4 godine si ovde na šalteru, posle ćemo da vidimo šta će s tobom, 4 godine, jer on od rođenja ima taj instant model napredovanja instaliran u svoj um. To je jedna stvar. Druga stvar, klinci su na društvenim mrežama. Kad pogledamo društvene mreže, svi žive super. Se primetio to?
Svi su ekstra, putovali su, izašli su, poze su fenomenalne. Znači, da se ubavi. Ma to je to. Ja kad pogledam balkanske društvene mreže, ja mislim smo mi najbolji na cijeloj planeti što se tiče lifestyle-a. Međutim, realnost je ipak malo drugačija. Tako? I sad klinci koji vide društvene mreže, kad vide realnost, nešto im tu neštima, onda kada vide neke ljude na društvenim mrežama, kada ih sretnu uživo, onda shvate da li je to ta osoba. Razočaruvanje. Tako da jeste. I oni su razvili jako dobar mehanizam prepoznavanja foliranja. Znači, bukvalno kroz sve to što im se dešavalo, oni danas su željni autentičnosti. Autentičnost je, oni su željni da sretnu nekoga ko je isti i kući, i na ulici, i na poslu, i na društvenim mrežama. Ko se ne ulepšava da bi se svetu pokazao boljim nego što jeste. U korporacijama su željni autentičnog liderstva. Znači, oni poštuju lidere koji su lideri ličnošću, a ne lider pozicijama. Njima pozicija ništa ne znači. Njemu znači da li je ova osoba koja je autentična, iskrena, koju ja mogu da verujem i koja se ne folira. Zato što mi je foliranja preko svega više. Tako da oni preispituju, oni istražuju, oni jako puno uče. Za razliku, na primjer, od moje generacije koja je odavno prestala da uči i tako dalje. Pričamo o većini ljudi. Ta generacija jako puno uči, jako puno ulaže u sebe. Da li oni imaju svoje izazove? Naravno da da. Njihov izazov je kad su na jednom mestu i bave se jednim poslom, imaju podsvesni osjećaj da sve ostalo propuštaju. To je to. Sad, stao sam u mega marketu u jedan red i kad ovaj red pored mene ide brže. Ja onda promenim red, ali vidim da tamo žena gura nogom neku dodatnu korpu i da je sad ovaj red sporiji od ovoga, tako da oni ne mogu da nađu svoje mesto lako. Često imaju krizu identiteta, zato što vide različite ljude kako pokušavaju da budu ono što nisu i onda su stalno u nekom razmišljanju da li da se predstavljam bolje nego što ja sam ili da ostanem autentičan. To je drugi izazov i to je to. Mislim da ta generacija je generacija od koje mi možemo puno da učimo, ali i ona može da uči od nas. Ona treba da uči od nas nešto što se zove iskustveno znanje, treba da proučava emocije, treba da razume da su naše emocije senzori našeg unutrašnjeg stanja i način na koji reagujemo na spoljašnje stimulanse u najvećem broju slučajeva. A mi treba da učimo od njih taj istraživački pristup, sposobnost da učimo i da se razvijamo dalje, a ne da stanemo u nekom periodu karijere, jer ne stane ništa oko nas. Ako čovjek koji ima 50 godina stane u svom razvoju, on ne ostaje na istom mestu. On ide nizbrdo zato što se sve oko njega zapravo menja. Tako da u razumevanju je ključ kao i u svemu ostalom. Дарко, веќе навршивме еден час и јас искрено се чувствам како само да почнавме тек да почна разговорот и искрено уживав, но ќе биде малце непристојно ќе биде да те задржам повеќе, бидејќи вечер имаш големо предавање, голем настап пред работодавач на годината. Уште еднаш да не заборам сам да и се заблагодарам на Снеже Велков што не спои на вработување МК што те донеса во наша држава. Верувам дека публиката ќе биде и повеќе од изненадена од тоа вече што го имаш спомена за нив. Мене ми направи огромна чест што реши единствено денес да дојдеш кај мене. Се надевам дека си помина добро, дека бевме добри домакини. И за крај секогаш ги прашувам гостите, тоест најчесто ги прашувам гостите, кој би сакал да биде go-to message од овој разговор. Еве, например, јас би сугерирал дека можеби ова со автентичноста на крај се поклопи некако како една добар круг околу целиот овој разговор направи, така што би порачал ти на тие што не гледа овие, речеси, 70 минути? Moja ključna poruka je da svaka osoba treba da radi samo istraživanje i da nađe svoj autentični put. Jer mi često kopiramo druge na tom putu, gledamo da li je neko drugi u nečemu uspešan, pa ajde ja probam da iskopiram taj put, ali možda njegov put i moj put zapravo nisu isti. Da u tom istraživanju pratimo šta nas raduje, u čemu istinski uživamo
I da shvatimo da to što nas raduje kada krenemo da radimo svakodnevno, u jednom trenutku će početi da nas nervira i to je normalno, jer imamo simpatikus i parasimpatikus. Tu pokrećemo samomotivaciju, tu pokrećemo doslednost, pokrećemo disciplinu i rezultat dolazi kao posljedica našeg istraživanja i naše posvećenosti životnom putu. Дарко, ти благодарам што одбележа оваа моја 70-та јубилејна епизода. Беше огромна чест уште еднаш. Hvala ti na pozivu. Сакам да се заблагодарам сега на сите вас кои останавте со нас речиси 70 минути. Мислам дека стварно имавме гениално интервју денес со Дарко. Фала ви на сите уште еднаш, како на почетокот што се заблагодарив, кои сте до крај на оваа 70 епизода. Може би има и такви кои 70 пати поред се до крај, со нас. Тоа искрено ми значи премногу. Продолжуваме да го правиме ова, продолжуваме најдобрите разговори, да пробаме да ги донесеме, да ги поставиме на нашиот канал и вие да имате можност бесплатно да ги гледате. Тоа е тоа за оваа епизода. До следно гледање. Пријатно.